Sau hamdi sa i zahvala i pripadanje Allahesi, sojtanu i jeki. Uzore se valdona ne. Jedino visilo hako pravo i džinijek insani lese ibadeti tekiril. Lesru da je spas hem zaštita taru sa uločni pe Allah svaratinga. Lesru da je pomoć, hem da je istighfari, oprost, zamari günahija su kergam. Ka se Allah subhanahu wa ta'ala putiniku pravo drumu, tačno tano ko hidayeti. Ka se Allah subhanahu wa ta'ala dozvolini to ko krivo drumu, ko dalaleti. Nikad našite raki džinota ne ko pravo drumu. Hem mesto dočinava kaj tara Allah subhanahu wa ta'ala amoro je rađija, nisa vavadil na ne. Hem kaj Muhammedi sallallahu alaihi wa sallama, gdje su posljednom poslaniku bićaldova minge sar rahmeti celo svetonge, ti kalamen taro zulumeti ila nur, taro biđandipe ko džandipe, taro klošno halim situacijam životu, koje poškar hali situacijam životu, ako kirame ko dujbukja. O prvo Kur'ani, čisto lafi Allah esoro, o dujtu, o suneti pegamber esoro. Ako kirame ko kala dujbukja, uveka čovako pravo drumu sirat el mustaqim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mire mangle pralenge, hem mire poštujeme penenge. Od početak bahtakirao to menge o Bayrami. Elhamdulillah, inšallah, i neto men šuže Bayramska dive. Kere mange halali su naštite od gorinavine svako nese ko messenger. Pišingen mange, maša Allah, bud prala, bud pejna. Hem kere mange halali su nema vreme, sad nenge to od gorinav. Kere mange halali, inšallah, tena zamrinin mange. Penalen pralalen isimav dve kratko nasihati su mangavatva kirav. Wallahi mo pral mangavatva Allah se. Wallahi mi pen pošinavato Allah se. Tomorrow pral mangavatva menge khairi. Uvijek mangavatva menge khairi. Adali se kirava akala dersija. Adali se kirava akala nasihatija. Hem morinavatar Allah subhanahu wa ta'ala dilmo uvijek iskrenost. Hem ti dilmo uspeh ki mi dava. Hem Allah te prifatini amendar. Te kiril kabuli. Hem inšallah te vas sebepi da bi tu men te iskriven u dini kvalitetno, alhamdulillah. Te ova sebepi tu men te oven popaše ko Allah subhanahu wa ta'ala. A dva mari nada, ja Rabbil alamin. Mo pral, mo manglo pral, mi mangli pen. Te džani, o Ramazani završin gja nakla. Ali Allah subhanahu wa ta'ala açilo banda. Ako su nakla o Ramazani, o Allah nagelotano, o Allah açilo pese. O Allah ne uvek o te, hem uvek o voda o te. O Ramazani, a vala hem džala, o Allah itano uvek o te. A da li sam opral mi pen, mangavati davtke tikno nasihati. Aço mancaja, hem šunak Allah fe šukar. Hem inčala ko vas sebepi, tu te ove pokorno, tu te čoveko pokorno ste Allah se. Hem na nete završine, na nete stoperine o ibadeti, palo Ramazani. Prvo, mangavati vaki raftke, a moram manglo pegamberi Muhammed s.a.v. ket na klaj dunja. A da va dive inetano o najtužnu dive i muslimaninge. Najparu dive. Zamislim tu te dike pegamberi Muhammed s.a.v. Zamislim tu te živine oleja. Zamislim tu te dikele so šužo lice. Zamislim tu te šune lestaro lafe, lesor glaso te šune. Hem posle te dikele na klaj dunja. Sarka osetinetu. Bud tužno kove. Karove. Hem kove, yani, sarka vodke, subhanallah. Muzinava Allah subhanahu wa ta'ala te mogućini amingi ti dika amare pegamberi Muhammede amare ya kensa. Kosnu dive tarolesere vastate pija, ja Rabbil alamin. Allahumma amin. Znači, ja dva dive muslimanija, bud tužnajne. Čako Omar vakerja, koji vakeri ka Muhammedi mulo, hovavi, kad šnjale sri men, a dobor nervozno ine, a dobor, znači, naštite te svatini, samo muslimana ko šokine, dok iklo o Abu Bakr radijallahu anhu avriyal lenge, hem vakerja lenge. Ala men kana ya'budu Muhammeden sallallahu alaihi wa sallama, fa inna Muhammeden qad mat. Čači pase koji tu mendar obožavinge Muhammede sallallahu alaihi wa sallama, te džanin, tačno Muhammedi sallallahu alaihi wa sallama na kraj dunja mulutan. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Hem čači pase koji tu mendar obožavine Allahe, te džanil, Allahu hayyun la yamut. Allah je živdo namerala. Allah uvijek açalo te. Hem posle čitiringajek ajeti tar Kur'ani, surat Az-Zumar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك ميت وإنهم ميتون. Hem Paul dva čtingjaj tari surat Ali Imran o ajeti shelu sarandu shtar kayo Allah subhanahu wa ta'ala subakiri وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Allahu Akbar savajeti. Ceea pase Muhammed i ne samo ih poslaniku, sar su i ne anglederile ste poslanikija. Fa im mat au qutil, hem akumulotanu, ili uvola mu dardukijek bitka, inqalabetum ala aqabikum, kairinen तुम्हारो दुमो hem तुम्हारे pre napalo, ومن ينقلب على عقبيه hem koji irini po dumo hem pe pre napalo. Znači ti dela petaro drume Allah isoro palo meri be pegamberi isoro فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Nikad na štete ne štete Allah ise. Ako na ne štete, ako tu mu krani baditi, tu kja ne štete, na kjer štete Allah ise. وَسَيَجِزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ Allah vakeri. Hem čači pase Allah ka nagradini odolen su tane zahvalna. Subhanallah. Znači, akatar siklovaja o Abu Bakr vakigaj muslimanenge o Muhammed molo. Koji tu mendar obožavanje Muhammedi te ženilo Muhammedi molo. A koji obožavanje Allahi te ženilo Allahi civdo hem uvek kavula civdo hem uvek ati kavul. Su znači nekva nastavim tu ibadeti. Te ženil o Ramazani nakla. Koji obožavanje Ramazane te ženil o Ramazani gelo. A koji obožavanje pe gospodare ko masik Ramazani te ženil o Allahi panda tanote. Açılı tanu civdo te vakera. Hem uvek açılı civdo. O Allah ne sara men. To gospodari su mangat vakera. A ti tanu panda, ako se gelo Ramazani, mati stopiri ne to ibadeti. Ma çafto ibadeti, ma çafto namazi su kergen. To čiti be Kur'ani, ti dua, ti sadaka. Hem sakla şukar ibadeti su kergen. Noćni namaz su kergen, teravih namazi. Su se muklan sakana adava, palo Ramazani. Mamo pral mi pen. Svako amender ositingja u šukari pe kakva masik Ramazani. Svako amender tatingja i mira kakva masik Ramazani. Kitinan ko namazi, saro sitingja tu mu pral mi pen. Saro sitingja tu ko Ramazani mu pral mi pen. Šukar dalina. Akana te pučavta ko inan jando. Mangja u šukari pe te nastavini. Mangja u šukari pe te alčol tu ki. Su se alčave o namazi. Su se alčave o posti. Su se alčave čiti be Kur'ani. Hem u pokornosti Allah'u. Sose. A nastavim. Daile kerto ibadeti Allah'u. Ket inan, ket kere ibadeti eve paşek Allah subhanahu ta'ala. Ket kere haram yetidetar Allah subhanahu ta'ala. Ket inan paşek Allah şu jo životu isitu. Şu karo sitinetu. Ket kere haram edura kere tar Allah. Sarkavat u životu. Mangya paşete beko Allah, dari dur tar Allah. Pučto korkorim u frame pen. Ager manju te počminav. Nastavino ibadeti. Akava ištar tačke sar motivacija. Te nastavine to ibadeti. Te načave to ibadeti su kirgane ko Ramazani. Nastavin dajle. Ma u Ramazane su muslimani. Ove Allah su robo. Naim Ramazane su robo. Ov robe Allah su robo. Hem nastavin. Abud rabbeke hatta ye'tiyeke l'yaqinu Allah vakiri. O Allah vakiri akva pegamberi se. Nastavin to ibadeti dok avla tu ki yaqin. Sadva yaqin. Sigurnost. Hem su vakiri islamsko činaki akati sigurnost načini dok avla tu ki meribe. Açuku tu ibadeti dok avla tu ki meribe. Mačinav tu ibadeti. Nastavin dajle. Ko Allah vakiri da pegamberi se. Pa so mora tu te kere. Nastavim to ibadeti. Mačinav to namaz yakana. Mačinav to posti. A dale sam opral mangate davto motivacija. Štar tačke kavake raftke. Sar motivacija inšallah ya Rabbi.
Prije Fatim mandar Allah lafia, hem kera dva sova kirat ko mu pral. Tu mangi ne korisno akava, meka kirava dva inshallah, ama tu da mangavati kira dva. Mači nafti šukar delija su kirgelne ko Ramazani. Nastavim dalje. Prvo, su magatva kiravtke. Maov tu muslimani samo za sezoni. Maov sezonsko muslimani. Nastavim tu ibadeti alese. Ov muslimani ko svako dive, ne samo ko ramazanske dive. Adresi mu pral, hemu Allah nam uklatu mazimi subhanallah. Allah tu ki šukari pe mangela. Adalese, isi šov dive ko masek šauel, ko akva masek sojna makana, ako postingane kad dobine nagrada ek berš. Subhanallah, magije nagrada celo berš, samo šov dive. Saradava. O masek šauel, o dešto masek. O masek Ramadan, o ejnato masek. Znači, palo Ramazani, a volo masek šauel, sojna makana, ko akva masek. O prvo dive tano masek šauel, tano bajramsko dive. O bajram je uvek, Ramazan bajram je uvala ko masek šauel. A ina makana ko masek šauel, ko dešto masek, ko islamsko kalendari. Koji postini ko ako masek šov dive, kad dobini nagrada, sar te pene celo berš postingan. Hem tu dženemo pa mi pen, samo ek dive ako postine Allah ese. Durja kereja tolice, taro dženemes rijak, efta vardeş berš, eke dive se. Tu elhamdulillah, inan ne spremo 32 postingan, celo masek. Znaš ti je kana šov dive te postine? Di kobor dive, kobor berša duri na taro dženemes rijak. Hajde, pa na poviše postin, šov dive samo, kad dobini nagrada, ek berš. A čoman se, sova kirakva hođa, šov dive ek berš. Su kira lafiyakva? Na ne mire lafiyakva, šunom pegamberi sova kiri. Ak lafiye pegamberi sre lafiye. Sova kira menga pegamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prinsima menga taro Abu Ayyub al-Ansari, ko sahih Muslim, ke o pegamberi sallallahu alaihi wasallam vakirga, men sama Ramadana, ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر الله أكبر. Koji postini o masek Ramazani, plus šov dive, taro akva masek šauel sojna makana, kad dobini nagrada, sar te pene postingja i celo berš. Akana, sar be celo berš šov dive, sar džalakava, savi matematike akaya, ko objasnjavtke mu prav. O Allah vakiri, el hasanatu bi 10 amthaliha. Yek hasana, yek šukar sevapi, yek sevapi sokereli dobine taro Allah deš sevapija, multiplikacija deš. Ko bor dive postingjan ko Ramazani, 30 dive. 30 dive, ko deš multiplikacija, ko bor kerina? 30 dive. Akala šov dive ako postingjan ko masek šauel, šov multiplikacija deš ko bor kerina? Šovar deš. 30 hem šovar deš, ko bor kerina? 30 šovar deš dive. A dvatono jek celo berš ko islamsko kalendari. 30 šovar deš dive. Ako postingjan o masek Ramazani, plus akala šov dive akana, tuka dobine berš nagrada. Uspingjan 39 postingjan ko masek Ramazani. Naštijekana šov dive. Štar kurke postingjan, naštijekana pohari taru je kurko. Šov dive pohari taru je kurko. Postimo prav, mi pen. Kao dobine nagrada jek berš. Prva motivacija. Dujto motivacija. Sigurno svako muslimani su postingja ko masek Ramazani. Na postingja svako dive sa se trebala. Na postingja svako dive perfektno. Sigurno nil tikne greške, tikne harame kergja. Šaj orom nervingja pe halay romili sırışoro hem so kergja. Akoşla pe la kere dia, la kere dade, la kere familyan jena kasta koşla. Hem tu inan ko posti. Greška kergja. Vikingyan, piştingyan, nervingyan tu. Eli oy, o tu mi pen nervingyan tu. O be akala çave halema gotovo idingyan armani çave. Nervingyan tu. Şey margyan ne? Na jena so kergja. Şey o pra dikla ki ulica ne se juvlen Iaka pirgja butle srijak ko masek Ramazani. Sakala tikne harame kergen. Znači to postine ne kompletno. Dujto motivacija. Sar še te kompletine te lačare akala greške so kergen ko Ramazani. Postine akala šov dive. Akala šov dive. Kala čaren tire greške, tire tikne günah so kergen ko masek Ramazani. Hem ka učaren len, hem kompletno to posti koval inšallah. Hem prije znajemo ko Allah subhanahu wa ta'ala inšallah. Dujto motivacija. So se, vakiri Ibn Hajar, o tajnost, znači od mudrost, sar ko farz namazije, hem sunet namazije. So se, manuške tkila farz namazije, nažalost, i godine neko namazi. I godi ko pare, ko kliču, kaj mu kliču, kaj mu klimo telefoni, na žena vas
Sau bunimetane u muslimane ko namazi, nažalost. Hem tu kad kira suneti namazi, o suneti namazi, lačarija dva farz namazi, su nakirganli 100%, su nakirganli perfektno te vakira. U sunet namazi kad lačarija, u dobrovoljno namazi, sunet namazi, odela lačarija, u farz namazi, su nakirganli kompletno. I agar kompletno vola. Na nije mire Allaha, nego tara Allah subhanahu wa ta'ala. Dokaz zamingi zakva Allahi, taru Enes ibn Malik. Prinsimo hadis taru Enes ibn Malik u Abu Dawud, kao pegamberi sa svem vakirga. Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyamati min a'malihim as-salah. O prvo su kao volo u robo je Allah pušlo hisabi kao vele kusuno dive o namazi. Qal yaqulu rabbuna jalla wa azza vakiri amaro gospodari asu meleke li malaikatihi wa huwa a'lamu hem ov najška janela unzuru fi salati abdi diken ko namazi mire robosuru atammaha am naqasaha dali kirgali kompletno perfektno dali ineli ne savi greške fa in kanat tammatan kutibat lahu tammatan ako ineli su namazi perfektno znači kompletno kad dobini kompletno nagrada wa in kanat intaqasa minha hem ako nešto falinga na ine kompletno sovala قال انظروا هل لعبد من تطوع كفاكيري ملكونجي ديكن داري مروبو كيرجا استو دبرولنو نمازية سنة نمازية فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريدته من تطوعه هما كويني لمروبو دبرولنو نمازية سنة نمازية لين ترى سنة نمازية هم لا چرين الله greške su kirga ko farz namazija, hem ager kompletno uvela, hem dobini kompletno nagrada. Znači, postina kala šov divetarom masek šauel, kala čare u greške su kirgan, u tikne haramije su kirganin, ko masek ramazani, ager to namazi, inšala kompletno ko priznamo ko Allah subhanahu wa ta'ala. Trito tačka, trito motivacija. Što si te postina kala šov dive? Sigurno hem pučlema dosta dženem, sigurno avre ho džen o prala pena pučle, sar dženava dali o Allah prefatingemo posti. Svako mangela te o kabuli o delija. Niko na kirila ki dunja buti bizo plata. Ka kirili tu buti je ke firmate, ka kiri buti bizo plata, niko ne te kirila dava. E pa maob tu da to radava muslimani, Allah muslimani, su kirine ibadeti, hem ko kreo na ne kabuli tar Allah. Džabe kirgena dava. Niko ne mangela tu mučini pe džabe amindar. Andali se dik uvek tire delija, kabulite oven, priznaje me. Hemo Allah vakiri ki surat Al-Maida, ida ki panšta sura, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Čači pa se Allah prifatini, priznajini, kabuli kirila, taro bogobojasna. Što se postine, Allah vakiri ki surat Al-Baqara, la'allakum tattaqun, ko ajeti šelo to dišutrin. Pišimojte mi ga posti, so se, da bi to ven bogobojasna. Znači ako tu palo Ramazani nastavi ne o ibadeti, bogobojasno inan. Tu uspingjan to cili, postingjan sose ko Ramazani, to je bogobojasno. Uspingjan, a dale se, alhamdulillah, Allah kakilo kabuli. Ako tu činavjan to postibe, ako tu činavjan to ibadeti palo Ramazani, na kirja ni namazi, ni posti, ni sadaka, ni šukar delija, tu ne nam bogobojasno mu pra. Tu Allah na ne te kilo kabuli. Dikte, a čovetaro bogobojasna. So kirjani ibadeti ko Ramazani, nastavin. Hem adalese, koji postinja kala šov dive, ko masek, šauel, dokaz kajo Allah priznanjali su posti ko Ramazani, sosti su islamska učenjaka vakirina, Ibn Qayyim vakiri. Dokaz kajo Allah prifatinjatu tarek ibadeti, kajo Allah pala dva ibadeti mogu činjatke, pa nek ibadeti tekere. Znači, ako Allah priznanjatu posti ko Ramazani, mogu činjatke te postine dajleko o šov dive, taro masek šauel. Koji ta spremati postini u masek šauel o šov dive, dokaz kaj Allah inšala priznanja to posti ko Ramazani. A dali se postin o šov dive. Posledno motivacija gajka završina. Svako amen da rostinja o šukaripe i mira o hajri ki ti namene paše ko Allah subhanahu wa ta'ala. Svako džinila da sa rostini po manuški te naturutar Allah subhanahu wa ta'ala. Hem niko amen da namangila te vodutar Allah. A dali se diktove paše ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hem sarkove paše ko Allah subhanahu wa ta'ala, ket kire šukar delija, ibadeti ave paše ko Allah, ket kire haramija cidetar Allah. A dali se nastavim to ibadeti, ker dajli ibadeti, kao to šužive za Allah je, paše kove ko Allah.
ako iringianto akana, hemuklanto ibadeti, tiri veza na neto jako, hem tu ko vedur tara Allah. Adalese, mopra mipen, te jane, mangeli tutove, mangeli Allah tuti za mangel tut, mopra mipen. Koji na mangel dva, svako mangel tu, Allah te mangeli. Svako amender mangela dva. Sar šati do bene adava, ke tu kireo farze Allah se. Емо Allah ka mangel tu pa na poviše, ako ki gen dobrovoljno delija. Na ne mire lafi adava. O Allah vakiri adava, ko hadis kudsi, su prinsime ga Abu Huraira. Vakiri, mu Šejh Al-Albani vakiri ke sahih hadis tano akava. O Allah vakiri. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Miro robo, naštiteval mange paše, teval mange paše, dok nakirila dva su mange najmanglo. So najmanglo Allah se, tu te kire obaveze Allah se. Agar Allah ka mangiltu. Da ili Allah vakiri, وَمَا زَالَ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Ako nastavimo robo, dobrovoljno deljati kiril, palo farzi, pali obaveza, tegni me ka mangavle. Ka za mangavle, subhanallah. Tu ket postingan trianda dive, taromasek Ramazani, obaveza kirgan, elhamdulillah. Hema kana postmeo šov dive taromasek Šawwal, dobrovoljno, na ne farzi akava, dobrovoljno. Agar Allah ka mangiltu. Na mangi Allah te za mangiltu mu pralmi pen. Adeli se dik dingyumt keštar sebep ya, štar motivacija, dik te postinja kala dive. Dik te човеко покорност е Аллесо. Dik te богобоясно мануш, оми пен ума прав. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma bi se te kire like ko video ako sviginga pituke. Te pratim mo kanali ko YouTube, ko Facebook, em ko Instagram. Hidayeti Romengi.